Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo ca Zefaniya, igice ca mbere ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Zefaniya igice ca mbere ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Bene data muri ko muranyumviriza, igihe kiko kiragenda cirukanga, igihe kiriko kiragenda cirukanga kurusha uko mwebwe mwibwira. Isaha y'Imana irimwo irazunguruka yirukanga. Umwami Yesu aje n'ingoga, natinze. Imana yo mwijuru irababajwe n'ibyaha birimwo birakoregwa hano mw'isi. Ikindi na babandi bavuga ko bamwakiriye bakaba aribo barimwo baranamwihakana. Imana yo mwijuru irafite uburakari bukaze. Imana yo mwijuru iyo irimwo irareba ukuntu iyi si yabaye, abari mw'iyi si ukuntu bameze, abantu baba mw'iyi si barahindutse kabisa. Imana rero iyo irimwo irabareba irababazwa n'ibyo bahugiyemwo bakora. Birababaje rero kuba uri umuntu ufite ubwenge n'amatwi yo kumva, ukaguma ubwirwa ijambo, ukongera kandi ukaryumva, ariko kuryumvira ukabyanga. Ugakunda gusoma Bibiliya ariko gukora ibyo Bibiliya ikubwiye bikakunanira. Ugafata ayo magambo ukanayaboroka mu mutwe ayo ngayo usomye, ariko gukora ibyo ayo magambo arimwo arakubwira ukabyanga. Reka ndababwire ngo isaha y'Imana irimwo irazunguruka yiruka, irimwo iriruka. Umwami Yesu araje, ntatinze. Umwami Yesu araje kubera ko ibyaha byabaye byinshi, abatinganyi babaye benshi kandi baguma biyongera. Abatinganyi babaye benshi cyane. Umwami Yesu ntago azaguma mu ijuru, araje. Gusa reka ndababwire ngo harahiriwe umuntu agendera mu ijambo, uwo ngo n'umuhirwe. Umuntu agendera mu ijambo, uwo ngo n'umuhirwe. Kuko ntago uzabwira Imana ati Yesu Kristo, ati amagambo yawe narayafashe mu mutwe ndayaboroka kabisa. None warayagendeyemwo ko yaborotse mu mutwe? Warayaborotse mu mutwe kabisa, Bibiliya urayivuga yose, ariko se urayagenderamwo? Urakora ibyo ijambo rikubwiye? Bene data mureke kurangara kandi mureke kwigira nk'intumva kandi mufite amatwi. Nta kintu na kimwe mufite cyo kuzabwira Imana, nta kintu na kimwe mufite cyo kuzabwira Imana. Ese uzavuga ngo ntiwabwiwe? Reka da, wirigura bwigwa rwose. Uguma wumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, mu ijambo ry'Imana, eka ubutumwa bwiza urabwumva kabisa, bukunyura mu gutwi, ariko gufata umwanzuro
byarakunaniye. Abapasiteri baguye bangana iki? Bibereye mu nzoga, bibereye mu busambanyi, bibereye mu kunywa ibimogi, bibereye mu kunywa ibigoro, bibereye mu bapfumu. Abapasiteri baguye bangana iki kandi bakaguma biyorohereza kandi bazi ko imitima yabo yaboze, imitima yabo yaraboze, ariko baguma biyorohereza. Kenabo rero, batese semimana, kenabo barazi ibyo bakora, barazi ibyo barimo, ariko bakaguma babifukafutse, bakabandanye bakora umurimo w'Imana. Kenabo rero barateye Imana umujinya. Usenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye, urera, urisumba byose. Mana, kuba ungiriye ubuntu nk'ubu ngubu bwose ndagushimiye. Hari benshi babibuze Mana, hari benshi babuze buno buntu wangiriye. Mana, ndakwinginze unyemerere nk'uko wangize akabumbano ushamwe ibyo ushatse. Ndakwinginze mubyeyi Kristo, umwuka wera mwami aba ari wavuga, ngewe kabumbano ataco kamaze nisingire icyo mvuga, ahubwo wewe uzi ibyo ubwira ubwoko bwawe, uvugire muri nge, ubwira abantu bawe. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo wampaye ngo abantu bawe baryumve. Ndakwinginze mwami, abafite imitima ikomantaye, abafite amatwi ngo sinzi ibyo bashizemo, ugende mwami Yesu, ugende ijambo ryawe ribinjiremwo, bakore ibyo ijambo ryawe rigiye kubabwira. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye, ndasengeye buri muntu wese agiye kumva ijambo ryawe. Mwami, ntaryumve gusa, ahubwo akora iby'ijambo rivuze, ntakomantaza umutima. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Benshi barimwo baratwagwa n'inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho ziriho kino gihe ni inyigisho zitandukanye. N'abatangiye bavuga ubutumwa, bavuga ukuri kuzuye, barabivuyemo kubera amaronko, basigaye bavuga ubutumwa mbese bwa bundi nyine abantu bakunze mu iki gihe. Rero kene ubwo butumwa burafata umuntu bukamusubiza hahandi mu byaha yahora, kuko benshi barasubiye inyuma kubw'inyigisho zitari zo barimwo baragutomera. Abantu barasubiye mu by'isi kandi bari barabivuyemo. Kubera iki? Kubera kuguma bumviriza inyigisho ziyobya. Nk'akarorero, nk'abantu bari bararetse gusuka, barasubiriye gusuka. Kubera iki? Kubera inyigisho bumviriza zipinga ijambo ry'Imana, bakagira ngo nibyo. Abantu bari baretse kuja muri family planning, barasubiyeyo. Kubera iki? Inyigisho baguma bumviriza zibemerera kuja muri family planning. Yamare kandi ababwire, mwari mukwiye gukora ikimana ibashakaho. Reka ndababwire, rino juni ry'umuntu ku giti ce, nyoko wawe nataba mu Mana ntazaja mu ijuru. Umugabo we natakira Yesu Kristo umwana umukiza ntazaja mu ijuru. Umwana wawe natakizwa azarimbuka. Niko biri. Ijuni ry'umuntu ku giti ce, umuntu ku giti ce. Rero wewe uri kuranyumviriza, ufite amatwi yawe abiri n'ubwenge, wari ukwiye gushaka Imana ku giti cyawe, kandi ukagabanya kuza wumviriza inyigisho zigusubiza mu byaha. Kuko benshi barasubiye inyuma kubw'inyigisho barimwo barumviriza, barimwo barakura mu mantuze mu social media no mu group atandukanye. Bene data, mwari mukwiye kugumya ico mwakiriye, ntihagire umudayimoni akibatwara. Izo nyigisho ziyobya
zazanwe n'abadayimoni kugira ngo zibambure ico ngico c'ukuri mwakiriye, kugira ngo icyo iby'ububeshe byo bibinjiramwo, hanyuma ubugingo bwanyu buze burimbuke. Mwari mukwiye kuba maso, ni mube maso, kuko Satani arimwe arashaka ubugingo bwanyu. Arimwe aragira iki? Arimwe arashaka ubugingo bwanyu, kandi arimwe arakora uburyo bwari bwo bwose yafata ubwo bugingo bwanyu. Arimwe aranyura mu bahanuza, anyura mu bavugabutumwa, anyura mu bapasiteri kabisa, kugira ngo afate ubwo bugingo bwanyu. Mube maso, mube maso, murindire sobuja Yesu Kristo. Murindire ntagatinze, ntatinze, araje vuba, aje kuguhemba wewe uri muranyumviriza. Ariko mu gihe uzasinzira, Satani agaca twara cakindi wari ufite, uragowe, uzarira pe. Kuko abantu benshi b'iki gihe barangajwe n'inyigisho z'ibinyoma zihari zuzuye mw'iyi si. Basubiye inyuma kabisa, basubiye inyuma cyane, basubiye inyuma, bataye Imana. Inyigisho z'ukuri ntibakizishaka, ahubwo bakeneye amagambo nyine ababoha kabisa, akabaha amaguru n'amaboko, kugira ngo kabisa aze abate mu kiyaga caka umuriro. Bene data, mube maso, murindire sobuja. Dusome ijambo ry'Imana. Uri n'ugutwi arumva, udafite ugutwi nawe rwose n'akazi kiwe. Ariko uri n'ugutwi arumva, uri n'ugutwi agira iki? Arumva. Ariko udafite ugutwi we nurumva nta kundi. Dusome ijambo ry'Imana. Nzoteza ibyago abantu bitume bagenda nk'impumyi, kuko bancumuye ko jewe Uhoraho, kandi amaraso yabo azoseswa nk'umukungugu, n'imibiri yabo nk'ibisheshe. Nta feza zabo nta n'izahabu bizoshobora kubakiza ku munsi w'uburake bw'Uhoraho. Ariko isi yose izomagwa n'umuriro w'ifuhe ryiwe, kuko ababa ku isi bose azobaherengeteza rwose giturumbuka. Mugira ngo Imana irafinata. Niba wewe mwene data ufinata, ukina n'ubugingo bwawe, niba wowe wa mukobwa we ukina n'ubugingo bwawe, niba wewe wa mugabo wa mama we, niba mukina n'ubugingo bwanyu, Imana yo mu ijuru yo ntikina iriseriye. Imana yo mu ijuru, ano magambo ivuze singe ndayavuze, ni Imana yavuze. Ano magambo Imana yavugiye iki? Nuko iriko irareba ibyaha byabaye umurengera mw'iyi si. Ibyaha byagize iki? Byabaye umurengera. Abantu bambara ubusa, umugore abyaye agafata agakabutura agashiramwo kandi agacaja mu rushengero. Umugore abyaye agafata akajipo agashiramwo kabanye ikibuno n'ikarese, ngibyo biragaragara. Yego, akamba akajipo kagufi akageze mu ntuzenye mu kumavi, akagenda no mu rushengero. Kandi ubwo ninde ni umuririmbyi mu rushengero. Ibyo byose ni ibintu birimwe biratera Imana iseseme. Muriko murereka Imana amatako yanyu yamara Imana irayazi, niyo yabaremye. Sinzi igituma rero ibyo bintu muriko murabikora. Ibyo bintu nimutabireka. Ibyo ngibyo nibyo biriko birazana uburakari bw'Imana nga mw'isi. Ibyo byaha byanyu ibyo ngibyo. Umugore yiyubashe akwiye kwambara akikwiza, agahisha ubwambure bwe, akareka kwambara ubusa. Umukristo uba waramaze kumenya ukuri, wari ukwiye kwitandukanya n'abanyamahanga. Uko wasa mbere utaronka agakiza, wari ukwiye kabisa guhinduka. Ego, wari ukwiye guhinduka.
usanga mwambaye ubukora mugenda kabisa mwahenereje amabuno yanyu agenda jegera nawe ngo mugiye ku rushengero. Bene data, uburakari bw'Imana buri ku banyakibi kandi buzabazaho giturumbuka, buzabazaho giturumbuka. Abantu kunyurwa nuko Imana yabazanye mu isi byarabananiye, kunyurwa byarabananiye. Abagenda kudodesha imyenda bakadodesha imyenda igaragaza ibice by'amabere. Ese reka ndakubaze wowe uri muranyumviza, kugaragaza ibice by'amabere wunguka iki? Bariya basore n'abagabo urimo uratera ubushuhe, buriya ntuzi ko urimo urabarimbura kandi nawe muzagenda mujanye, kuko ni wewe uzaba watumye bashuha. Ni wewe uzaba watumye bashuha. Abagore usanga bagenda atamakareso bambaye, batambuka amabuno yagenda kubitagurana, igice kimwe gikubita ikindi, ikindi gice gikubita ikindi. Yamara iyo umuntu yambaye ikareso ntago amera nk'utambaye ikareso. Mwebwe mwari mukwiye kuza mwambara mukikwiza, mwari mukwiye kuza mwambara mukikwiza. Mwabakobwa mwe, kwambara ubusa ntago aribyo bizatuma muronka abagabo, ahubwo muri ko muri kurira ubudayimoni bw'ubushakanyi bw'ubusambanyi. Ese iyo mibiri yanyu ntago muzi ko ari inzu y'Umwuka Wera? Ni kubera iki muri ko muronona inzu y'Umwuka Wera? Uko muri ko muronona inzu y'Umwuka Wera ni nako Umwuka Wera zigira akabata, mugasiga muyobogwa n'uwo mubiri wanyu nyene nk'ukuri kurabajana. Ntago mushaka kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ntago mushaka kuyoborwa n'Umwuka Wera, mwige mushaka kuyoborwa n'imibiri yanyu, kameremere k'imibiri. Umubiri urabategeka kwambara ubusa mu mukagiki mukambara. Umwuka Wera ntago ashobora kubategeka kwambara ubusa. Umwuka Wera ntashobora kubategeka kwihindagura. Umwuka Wera arera nta bintu by'imyanda yagutegeka ngukore. Ariko mwebwe muri yambika ubusa we, ngudutubuna mwaduhambiriye, abandi mukambara ibintu abahungu bakambara ibipato byacikaguritse ku bantu ze ayi no kubibero n'abakobwa ziga babyambara. Nta soni mufite. Ibyo byose Imana irimwe irabireba igasesemwa. Ntabwo muzi abo muri bo. Muri umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo akwiye kugenda yiyengenga, kuko n'umugeni wa Kristo. Umugeni ahari akwiye kugenda yiyengenga kubera ko umukwe araje kumutwara. Wewe rero niba utari umugeni uragowe. Abatari abageni bose bazasigara kandi bazarira. Abatari abageni aho bazatererwa ni mu muriro. Mwebwe muri ko muri yambura Kristo mugaca mugenda mwigira mu byisi mugakunda isi gusumbya Kristo. Yamara Kristo yabapfiriye kugira ngo mwebwe murokoke, ariko ntabwo mushaka. Mama bafite ibiziriko mu mutwe, birateye ishishi kwigishwa buri munsi ati iki ni kibi kizarimbura ubugingo bwawe. Ukigishwa no mu ndirimbo, ariko ukaguma ukora ibyo uri murabuzwa. Mugafata amarangi mukawunda ku mutwe, mugafata ibisuko mukawunda ku mutwe, muri ko murica ubugingo bwanyu, muri ko murigana ba pasiteri kanaka, muri ko murigana ba pasiteri kanaka, muri ko murigana b'abarimbyi kanaka b'abasani, muri ko mbese ngo pasiteri kanaka ngo yambara ipataro ati nanjye nkwiye kuyambara. Reka ndakubwire mwene data, shaka Imana ku gatwe kawe. Ngo pasiteri kanaka yambara kamini kariho n'agapasuwa, ateka nanjye abariko nambara. Mama
reka ndababwire, ntabwo uzavuga ngo ntiwigeze ubwiga ukuri wowe. Dore amaraso yawe Imana ntizayambaza, njyewe ndimo ndakubwiza ukuri. Ushatse urumva, udashatse ubireke. N'ubugingo bwawe, n'ubugingo bwawe rwose, n'ubugingo bwawe, n'ubugingo bwawe. Akazi njye ndikunda kora akazi kuwampamagaye, wantoranije kumukorera. Rero mwebwe muraburirwa buri munsi, ntago mushaka kumva. Mama ku matwi, ngaho mwaratobagwe mwambara amaherena. Ibyo byose n'ibiziko bya Satani. Satani yababohesheje ibyo bintu bizabuze kuja mu ijuru. Ibyo n'ibinyamahanga, ibyo n'ibigirwamana by'ibinyamahanga. Ngaho mwizosi, ibisheni mwizosi, abandi babyambara mu nda bakita ngo n'abakristo. Sha ibyo bintu mwambika mu nda, ibyo bintu ibyo erega barabyambara. Hariho abagore rwose bambaye ibyo bintu mu nda kandi bakagenda atani isoni, kandi bakavuga ngo barakunda Imana, bambaye ibiheko mu nda, ibinyangari mu nda. Hamukishyigikiye ngo tuzaja mu ijuru. Upfu ico kintu, mbebe ko urupfu ruza giturumbuka, urupfu ruje giturumbuka rukaguhitana wambaye ico kintu, utitunganira utaketse ngo wihane, woja hehe? Wewe uribesha ngo uzaja mu ijuru ugifite ibintu ze by'ibigirwamana. Mwahindutse. Satani arimwe arababohera mu byaha kandi akaguma bereka ko muzaja mu ijuru. Agakomantaza imitima yanyu kabisa ati niwigira uku nta kibazo uzaja mu ijuru. Nukubwira ko ari bibi, ijambo ry'Imana ukarifuta pepe ukaricishamwe umurongo, Bene data muri ko muranyumviriza, bantu muri ko muranyumviriza, mwari mukwiye gukizwa neza. Hakaba itandukaniro ry'umuntu yakiriye Kristo n'ubutarakira Kristo, kuko abo bantu kari babiri. Uwakiriye Kristo n'ubutaramwakira, abo bantu kari babiri baratandukanye. Baratandukanye rwose. Uwakiriye Kristo aba ari umuco, kubera ko aba yamaze kwinjirwamwo n'umuco. Ubutaramwakira Kristo aba ari umwijima, kuko ikiri muri we ni umwijima, kandi kiri muri we kimutegeka kwambara uko ashatse. Nawe mu Kristo uba ukwiye gutegekwa n'umuco ukurimo kwambara uko umuco ushatse. Ntabwo mwari mukwiye kwigana abanyamahanga ngo kanaka ngo ameze uku ngo nanjye kamera uku. Uriya n'umunyamahanga. Ese ni gute uzamubera umuco kandi wafashe ingeso ze? Mwari mukwiye kwisuzuma. Wewe uri muranyumviriza, rino juru ntabwo rizapfa kujamwo n'intuze n'imyanda yose, inshishi, imbeba, inzoka, ibiki. No. Rino juru rizajamwo abakijijwe neza. Imbuto ziboze ntabwo zija mu bwami bw'Imana. Imbuto ziboze zizatabwa. Inyuma y'ijuru inyuma ntabwo zinja mu bwami bw'Imana. Kuko muraburirwa, mwaranze kumva, muraburirwa ariko mwaranze kumva. None mushaka iki? Mwarigize abasinzi, muraburirwa, ntimushaka kwihana. Mwarigize abasinzi, murasambana, mwirirwa mu bapfumu, mukora ibyaha bitandukanye, abandi mukisambanya, abandi nabo bakirukira mu mafamily planning. Reka ndakubwira wewe wa mugore we uri muranyumviriza, iyo family planning urimwo, reka ndakubwire ko iyo ari umugozi ukuboshe, kandi uwo mugozi uzagutwara iyo ushaka kukujana. Family planning n'umugozi wa Satani arimwe arakuruza
babandi bita ngo n'abakristo atari bo. Uwo mugozi ukababoha pe, kandi bakaguma baboshe bakibesha mu mitima yabo ngo barimwo baraja Siyoni. Yamara uwo mugozi ubariko, Satani nawe arimwo arakura buke buke, ubwo n'umugozi ukuboshe, Satani agenda akura buke buke, akura buke buke, akura buke, kugeza igihe uzapfira mw'ico kintu, uburirwa ntiwumve, uburirwa ntiwumve, kugeza igihe Satani azagukura neza neza niyo ngiyo umusangayo. Amazi azabanza guseke, azabanza guseke rwose. Bene data, ni kubera iki mudashaka kwizera Imana, mukayizera 100%, mukayizera ko ishoboye byose, ko ishoboye kubaha abana ku rugero? Ni kubera iki mwashize ibinyoma bya Satani mukabisha mu mitima yanyu, mukimura ukwizera mukaguta hariya hakwizera Imana yo mwijuru ko ishoboye byose? Mwizera bino binyoma birimo birazunguruka isi, birimo biranazunguka no mashengero menshi, babemera kuja mu mafamily planning. We uri kuranyumviriza, uwo mugozi utabw'Imana ngi ugucire, ndakubwiza uko umugozi utazagutwara mwirimbukiro. Uwo mugozi uzagutwara mwirimbukiro. Abantu barimwo barakoresha amapridance, barimwo asesa intanga hasi baha Satani bimazi. Reka ndababwiza ukuri, ibyo bintu byose muriko murakora nimutabireka, ubwami bw'Imana buri kure yanyu, ntago muzabubona keretse mwihanye ibyo byaha, ibyo bibapakiye mu mitima yanyu, ibyo bipakiye mu mitima yanyu, ibyo ngibyo mutabyihanye. Buri muntu ariyizi, urisobanukiwe, wowe uri muranyumviriza, urisobanukiwe, urazi ibyubamwo, urazi ibyuraramwo. Babasore bagukurura iminwa, babasore bagukora ku mabuno, urabazi. Babandi urungikira amafoto wambaye ubusa, babandi ya mapornography wirigura reba, ya mafoto y'abambaye ubusure bya bitsina byo bagwe n'abakobwa wirigura reba, urabizi. Ibyo byose n'ibintu bizakurimbura, mwari mukwiye kubireka. Nimwihane. Niba mudashaka kwihana, umuriro abarindiriye. Umuriro agize iki? Urabarindiriye. Nimwihane. Uburakari bw'Imana buri hejuru y'abantu banze kwihana. Uburakari bw'Imana buri hejuru y'abantu banze kwihana. Rero ibyo murimwo, ibyo mugiramwo, abicanyi mwicanira mu mitima, mbese mwicira abantu mitima yanyu, mubatekerezaho nabi, amashari yarabishe. Reka ndababwiza ukuri, mwari mukwiye gukizwa neza rwose. Tugiye gusenga Imana, mukwiye guhinduka bicitwa umunsi. Ntabyo kukubembereza wowe uriko uranyumva, ntabyo kukubembereza. Ubugingo n'ubwawe. Niba udashaka guhinduka ngo ukize ubugingo bwawe, ubwo bugingo bwawe buzaja mwirimbukiro. Ntabyo kukubembereza, ntago ndakubembereza, kuko uri mu bibazo. Ndakubembereza, ndakubwiza ukuri kugira ngo urokore ubwo bugingo bwawe. Dore mbese mukwiye guhinduka rwose, mugahinduka mukaba abo Imana yemera, kandi mukizera Imana 100%, mukareka kuza muyizera uyu munsi ejo mukabivamwo, muyizera uyu munsi ejo mukabivamwo. Reka, kuko Satani arimwo arashaka abo yisasira. Arimwo agira iki? Arimwo arashaka abo yisasira. Uhagaze niyirinda atagwa. Tugiye gusenga Imana. Nyakubaha Umwami Yesu, ndagushimiye ku bw'amagambo. Ndakwinginze Mwami yaherekeze, kugira ngo agende afite imbaraga mu mitima y'abantu. Ni mwiza y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.